I destiniramo su u trećoj epizodi pokazivanje zamka i trikova. Len Flash je opet sa nama. Ali neće da priča. Reta. Ajbri kaže nešto. Ćao. Evo rekao je ćao. Nadam se da ste čuli i pokazat ću vam neke zamke koje nisam ja napravio, ali nisu ni neke, ali nadam se da će vam se svidjeti. I ja se nadam. Ti se nadaš, ne? Sve ovako, pravite ovako. Zamka nije uopšte ništa. Sad iskopate ovako jedan. To isto možete zeznuti druga. Tako. Daj da ne stavljam zemlju, stavit ću. Sad lepo ovako staviti pistone. Tako. I sad lepo stavite ovo ovako. Sad kad on ovako ide, vidite, ali možete da preskočite. Sad da ne mogu da preskočiti, ovako 3 bloka vis i sušite ova 2 i lepo prekrijete. I to je to od zamke, ne može da se proći. Sada ću ja to lepo sprobati. I vidite, ne možemo sve ću probati, ali ne može i letimo čak, ali ne može. Vidite, ne može. I to je to za ovu zamku. Nadam se da ste lepo vidjeli kako se pravi. Ajmo Flash kašljem, bio je bolestan skoro. Vidite, tako, možete nekako ukrasiti. Možete napraviti V, veliko, baš ono veliko i često unutra da ne može da ga dohvati. I onda on tu uđe, ali ne može da izađe. Tako. Sada, pokazat ću vam 2 zamke i jedan trik. Sad zamka, ovako isto stavite kao i u prošloj epizodi. Pretprošloj. Da, pretprošloj. Stavite ovako. I ovako stavite vrata. I sad stavite ovako, tu za svaki slučaj. Možete obsidian staviti i vidite, njega zatvori i nema gdje. Vidite, i onda će to pući i rasušiti ga. Ali to je jedna zamka u kojoj skoro niko ne upada. Sada nema neko sve. Sad ću vam pokazati jedan trik. Nisam ga davno radio, ali mislim da ću ga uspjeti ispraviti. Ovako, čekaj, kako sam radio, uzmem mač, tako? Ne mač. Hvatav. Jo da, jaje, tako? Ne jaje. Nego? Čekaj. Jaje i onda svi njemu. Treba ti jaje, na primjer, evo creeper. I treba ti... Čekaj. Šta ti treba? Ono gdje je... Šta? Ono da... Na primjer imaš kono. Jo, da. Ne znam kako se to zove, ne mogu da se sjećati. Mislim ne baš sigurno to je... Evo, ne tako. Da, sad sam se stavite name tag i stavite mu ime. Čekaj, G-R-U, veliko, da, veliko G, ne zaboravite, i G-R-U, mama. Onda to će vam postati 5 XP i uzmete. Sad stavimo klip, čekajte, namestimo ovo, tako, stavite creepera i pritisnite na njega i vidite, on je na opački. I to je bilo to za epizodu, trikove zamka. Napravili smo 2 proste zamke, nekom uprsko. I ovaj trik, kao što vidite, možete i konje i bilo čeka, evo sad ću vam pokažem. Evo to sve širocimo, tako, evo sad ću to. Vidite, onda ovo, luka, isto tako. Fuck.
A dobro, ne na pačke, nego tako. I čeki, naravno. I dobro ljudi, to je bilo to za ovaj tutorial. Trikova iz zamka. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!